Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di keluarga Nugroho. Iki video yang keberapa ya? Wis. Aku mangan rujak guys. Tumbas di tonggoku 5.000 ono lontonge. Oh mantap. Oh guys, mantap guys. Ngiler enggak tuh? Aku nggak pedes-pedes guys. Lombok telu. Kayak gorengan teman-teman. Si. Tak klono iku guys, ambil ST itu tuh guys. Lek jumbo 3.000, lek sing biasa lurus tengah. Promo. Anjene rata-rata di berarti gua akeh tutul ST. Iki rujak hideng jem guys, cuman ono di Karangkliwon. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya besok sego kurang mateng. Entek guys sarapan guys. Kerupuk. Boleh kerupuk kayak nggak nemu. Jadi ono kerupuk iki. Sadar. Mangan rujak di kerupuk ya kaya mangan sego putih lawar guys. Kerupuk iyan tahu. Bismillah. Enak. Nek nang Karangkliwon guys. Takono rujak yuk tik. Pinggir dalan. Nah, itu cedek omahku guys. Enak. Piro 6.000 ya? 6.000. Enak. Duduk rujak cingur saya, tapi rujak lontong dan rujak sayur. Soalnya cingur larang ya. Tak bungkus itu 10.000. Oke deh ya, videonya begini. Video gua ada ya. Cuman pingin ro awakmu panganan opo sih sing ngono di desaku, di negaraku. Jadi like kon seneng videoku silakan like, komen dan subscribe. Oh, like komen aku jarang aktif kayak. Wis sakarepmu wis. Nek kon seneng ya like, komen dan subscribe. Ojo lali deh share nang kanca-kancamu. Terus support channel iki. Dadah, assalamualaikum.